kancane lokhu udile kancane ngayibani Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
Nkosi yethu kwamukela ukuthandaza kwethu kungabi ngokusho wethu kube ngokusho kwakho makube njalo amen. Lenkosi masikuke sithandaza amen. Nkosi yezulu nomhlaba yasekuphakameni hlala somkhosi makhosi asenzinkulu befundisi benkosi enkulu yasekuphakameni abavangeli abashumayeli abakhokheli nayo yonke imkhakha emisebele libandla lamaNazaretha inkosi ngiyambingelela egameni lenkosi yamaNazaretha lona okhulumayo oguqile la umntwana omncane wasemasomini ogama lakhe lokubhabhadiswa uKhenani elamatiye mangicela itiye belungu uNelson bathi ngesizulu Nelson ngime kule ndawo esindayo iyasinda ingane zasezulwini indawo engimi kuyona isinda kakhulu kuyaqhaqhazela umvangeli ungithole ngisendaweni ebengiyokhonza ngisemthandazweni wathi uyangibiza bengithi mhlambe ngibizela umsebenzi nje lo webandla njengoba kuJanuary nje esiphezulu kwawo wasenhlangakazi usengithulela umthwalo osindayo angizange ngilale yengize besho njalo imthamba qamba amanga cha angizange ngilale ngizamile ukuthatha izicucu zonke zezinto engizaziyo ngithi ngiyahlanganisa ngokuthongo bokufa uthela kunzuma khona kwahlakazeka konke bekuqoqile ngicela ke inkosi enkulu sekuphakameni ba angiphethe lutho kube yona ema eduze kwami inginike kwayo ikhunduze konke okwami kusalo okwayo kuphela ngizoqala ohambweni lwethu lasenhlangakazi ngoba uJanuary ebesiphezulu kwentaba ngiqala ukuya entabeni engcwele ngisewumfana ngifunda isikole ngahamba ngedwa zingane kaShembe ngaya entabeni izulu lalina kakhulu wangakhona ukuthi kube khona isikhathi sokwakha umphemo okhosela ngaze ngahamba ngawungena phansi kwetshe la ngazifihla khona ngazifihla kwasa kanti ngizokwakha kwangakheka ngaphindela phansi kwetshe ngalala wathi uqhamuka umfundisi uKhumalo bayamazi abadala ukuthi umbhali wasemsimbazi wangixoxa nginika idokodo wathi ngena la mfana
ngangena edokodweni mamlele kuleli dokodo kwenzakala indaba enkulu uManazareth ngingakayiqali ake ngigqinya ngathi isihlabelelo 179 siya Sabbath. Isabelelo side la. Bese ngifika ngesabelelo ukuthi kuba ama-hour. Isheshe iphele indaba ngikhululeke. Ngifuna ibamba ishisa injalo. Zingane zasesizweni umangilele kuleyo ndawo. Wafika isibonakaliso ebusuku ngilele. Wafika kwamemeza umnemezi ebusuku ngo-12 wathi sekuyisikhathi somthandazo. Ngezwa kodwa ubuthongo bancindezela. Wameneza wazungeza phezulu kwentaba yokuhlangana. Ngase ngifoka semlunga. Ngalalela izikhi zabantu abadlulayo ngazizwa
ase ngihlala phezulu ingubo kanti mase beqala sengibase bedlula ke ngoba sengiyabalandela ingubo yomthongo yancindezela ngangisezwa lutho ngalala unomphela ekulaleni kwami lo ndawo engilele yona ubujondolo lo esiyakhaya entabeni waphendulwa wangasaba lento esilala kuyona bosifaka amakhanda waba yindlu eyakhiwe isiZulu eyakhiwe emakhaya all round enezicaba zakhona eqinile ngezwa umuntu engqonqoza emnyango ngongeza ngesakahlo wathi fula ngavula ethuka ngase ngivule emnyango wangibuza umbuzo wathi awuyile ngane emthandazweni ngathi hayi ngizokuya bengibona abantu engakasholi ngathi ngizodlula wathi ngithi awuyile ngane emthandazweni wathi waza phuma ngaphuma ehlozana enkosini mangiphuma la emnyango ngafika abantu abangangane kangaka beboshiwe khulwa amaphoyisa efaka ingubo zokhakha egaqeni sabula efake imbilitshisi angifaka ebushungwini ahamba nami sawo jikeleza wonke indawo ngambe bekhishwa abantu abangayile emthandazweni ka-12 ebusuku uma sesikhishiwe saqhutshwa sonke sehliswa saya ezansi emaseleni lapho sabekwa khona sahlala ingqotshana khona siboshiwe uma sesihlezi lapha ya wameneza ummemezi kule ndawo lena ebeka ompompi oqalelwa amadokodo ayesamancane amadokodo lesikhathi kodwa engeneni nje amadokodo phambi kompompi wathi ummemezi yenzani ulayini ube munye nize la sawenza ulayini wamude kakhulu azofika ngasesitolo wasusondela ulayini kancane singaboni ukuthi kwenzakalani phambili udala usondela ulayini singaboni ukuthi kwenzakalani phambili waze wafika lapho uzwa izwi lesililo bekhala akhala umuntu usangathi uphoseke emgodini uyoshona emgodini ejulile phansi amehlo amaqalaza buka phambili kwenzakalani ngangaze ngabona lutho ulayini uyasondela kanti mase ngibuka ngase ngibona indoda enkulu yephunu isilevu sawo sashaya enkabeni indwele ishaya esinqeni inamehlo amakhulu angangesibhakela ihlezi esihlalweni ibheke eMpumalanga igaxe induku yayo lesizwa ngendaba kuthiwa khona impoloko kaSathane ibeke la ihlobo amazinyo abheke phezulu umphilo agula phansi mangibheka ngibuka ngisondela ngezwa abantu bekhala beshona emgodini abekho abadlulayo nabaphinde emuva bonke sebethi ngase nguzwa umbuzo uthi umbuzo awuyile ngane emthandazweni ka9 na ka12 na athi aphendula umuntu bese kukhona ngapha eceleni ogqoke ingubo zamaphoyisa ukubamba lo muntu naye ngaleni akuhlubule umnazaretha neyema kuhlubule kusala inkonyane obala ngaphambili la kubekwe insimbi le eshiselwe trofutha iblue lamp ishisiwe lensimbi nekhanda libomvu bese ifakwa la enkonyaneni akushaqhola imbobo ingene yonke insimbi lapha phakathi yonke umuntu yakhala bese isuka le ndoda enekoloko bese kugonza la eswini hlala nokufanele ngikho iphumela ikuphakamise yokuthula phansi kalwasho anazaretha kwabanzima lasondela idress leza idress wathi angiphume ngiphinde emuva akukho ukuphinde emuva kukhona abangapha amaceleni abasishisa khona impela siyakhona sonke
ayike wangena ngaphambili kwami ngacabanga ngaqeda yangakhona engicabangayo ayingangisiza ngalutho uma sekufika kumina uyangibuza uthi awile ngani emthandazweni kaThalefu na ngithi mina ngivukile ngabona abantu bengakadluli ngathi ngibona indabona ngase ngifuna uthongo wayesethi liyakulahla icala wangithumela lo oshubula inkonyane zabantu wangishubula waseyithatha lethi wathi nekhomba mina ngasha kulo ngathi hawe shembe kwakuphaphama kwami mase sendabeni mase endabeni kuyikhulu umyeka nje kodwa ukwenza kube lula wena usuyela ukodayisa awunandaba nokuthi kuwe uphumele kuphi emthwalo uthi uyakwakha imali wena noma sokhuzwa ngudayisa uthi hayi muthi ukudayisa cha unandaba uzofuna imali wena awulaleli uzokhuzwa wenza lento yenzayo benhlangano elandelayo ngaphinda ngakhuphuka ngayentabeni masifika entabeni inkosi ilanga lamalanga yangena enkonzweni mayingena enkonzweni yangena inolaka olusimangaliso sasa bafana bathina simbuku baba ekhuluma lapha ubuza ukuthi wena uthi ufuna lesihlalo ongihlezi kusona na njengoba ngihlela nje mina ngiyathanda yini lena ngihleze wena konje ngiyathanda nokuhlala kuyona mina oyifunayo wena niyazi ukuthi ngihamba umgodi nje manje ngimqibe nonke la entabeni oh manazaretha sasa abantwana besibuka wabuka ngapha emapondweni wabuka ngapha kwaZulu wabuka entshonalanga wabuka eMpumalanga wathi inkosi ayibuthi ukhuluma webandla saguqa wahlabela isihlabelelo wahla ifu elimnyama lamboza wangabonakala ephambili kwethu akubona mina ngedwa ngathi nobona inwethu wangabona ngathi ngabhekisisa kwakhona inyazi ephambana ebuzindake zithi wathi bese asibonge sikhonka thandaza athi sithi amen wayengasekho angazi uNkulunkulu angisize angikwazi ukukholwa angikwazi nje ukukholwa kodwa ngicela umusa wakho shembe angisize le ndawo engiyona angikhethanga mina ngakhethelwa abazali bami bangibeka bathi nazi indlela umntwana wethu ufuna ukuhamba ngayo ngithi mase ngibona imisebenzi kaShembe ngase ngiguqa nase ngikhetha inkosi yasephakameni sengicolisekile ukuthi le ndlela ehamba obaba iyona ngiyadlula ke lapho sengiqala ke indaba mina ngizalwa umsomi abadala bayamazi eThekwini kwa AK Green inkampani esasebenza kuyona ubaba kwabo umuntu wesizulu nomama kwamakhosikazi esizulu edingidwa bebophi ibhamba ezwini kwakudliwa injiki ekhaya kithi uShembe engakangeni kuhlala kugcwele abantu la kudliwa injiki nje umthetho kwakudliwa injiki nje azahlangabezwe ngalo phansi estation eMgababa sasila imsimba zonke isikhathi othi mezofika nje kwaziyo ukuthi ufuna kuphumuka uhamba le eMgababa phansi kwesihlahla othi meyehla nje nanga amadoda esithi bese kudliwa leli injiki limpheleze njalo injiki azawungena ekhaya uyafika ekhaya amadoda agcwele umuzi wase kusuka ubaba omncane wahamba wayosebenza eGoli wahamba iminyaka kwaze wathi uphungukile ebuyeni kwakhe wabe womncane eseyiNazaretha wase ukhipha umuzi
wawakha ngaphandle wathi ngoba lakhaya kudliwa utshwala lo uNkulunkulu engumlandelayo akungeni utshwala emzini weNazaretha okhipha umzi wakha ngaphandle baba wasethi mfowethu waza hlandela uNkulunkulu athi baba mfowethu mina ingubo yamanina ngisoze ngayigqoka amphikelela ncenga athi mfowethu uyabona naye intombi yami igani iyalotsholo sayoshada ufuna uhamba le insizwe ephethe ihlangu ngifike ngigiye ngiqephuza zimbizi insizwa ngebongo zami zasemhlabeni wasuka ubaba omncane wayeqhawe wahlabelela wathi uyeza yafuma ngithi sinoNkulunkulu thina wayesesuba uncane wasiqoka siyingane wabeka ipotmente lana leplangwe wala sithi shaye wayesehlabelela ethi siyayifuna indlela ekhaya ashaza kheleze la endlini ufumeza umfowabo ashaza kheleze endlini lana simshayela ipotmente singathi masishaya kahle yini zakhubeka insuku kwafika umhlaba kuphela kubaba lo ade nje ngawo umfowabo washaka intuntumba la phezulu kwebele wazenza thathu kuyintuntumba lethize wathi aqinisela hayi kwakhula waze wazenza ithumba kodwa elingafuthwa bamthatha bamse isibhedlela taselapha ePoint bamise esibhedlela walala esibhedlela bathi bebefika uma bezomhlola esibhedlela bafika kukhona imbobo eyisimangaliso obona amaphaphu namathumbu ngaphakathi bahlala esibhedlela inyanga isifo sayaphambili wafika lapho odokotela behluleka khona base bethumela emsebenzini wakhe esenza khona bathi akuthunyele kumakhosikazi akhe udokotela ufuna ukukhuluma nabo bafika uma befikile uthi udokotela nina amakhosikazi akhe na bathi yebo uthi ke ngibizele lokhu umyeni wenu sesehlulekile ukumelapha imithi besimlapha ngayo befika ngebhalo ilandwa phesheya ihlulekile uphethwe isifo esingalapheki umdlavuza ngakho ke ngimbizele ukuthi nisho uma nenamandla ukuthi ngifuna kodwa uhulumeni noma ngifuna ukumthatha ekhaya nemngcwabo ekhaya na njengoba lele nje asebenzi lutho futhi senzile nombhede bathi mama sifuna ukumthatha ekhaya wathi ke mthatheni namhlanje angalali la yabathatha imoto abaphezela emsebenzini bawutshela belunga bayikhipha imoto bamthwala ubaba wayiswa ekhaya leMsimbazi imoto iba ngaphesheya kumfula bese kwakhuhla kwathwalwa kwafikisa ekhaya wahlatshwa endlini kaRound mayeshela endlini kaRound khona into ephuma la ohlangathile esilondeni lesi esivulekile ineyilwane ehambayo thatha umquba wenkomo uthelwe ushintshe kabili noma kathathu ngosuku umquba ubolile
ilento ephuma ngaphakathi wafika inyanga yakhipha zonke ikhwama zayo yashaya yasikhipha esikhwameni yakhipha lonke uhlobo lesilwane esesabekayo engathi ucabange emhlabeni sisinekile amathambo aso nenzipho nezikhumba kukhona esinye nje sasatshithwa ngathi mesigangile kuthiwa yeqalashu sasilenga zesibovu intuthu satshithwe ngaso mesigangile yathi izwakala inyanga yathi hayi yehluleka nginika iholo lami wanibe iholo ithatha inkomo wahamba mayifika ngale utshela umuntu uthi hey wemngani wami unazi ikhwama uthi inyanga wathi shona lapha ematomini khona kuhle ngoba noma uhlulekile inkomo uyaholelwa wafika inyanga engazange ibizwe yashaya hluleka yaphuma yahamba ngane ezinhle zasesibini yenzeka indaba wawungakaba khona lo muzi lokuthiwa kusemagapheni ngo-1938 kawe 39 wakhamuka umvangeli ubaba uNtsele uyisekaNtsele lo othayithombe labaphambili ngiduyisa ngane ngomkhulu wakhe yini wayedlula eyangale mkhomathi hamba ngeenyawo base bambona uma umvangeli uNtsele base bephuka bemjaha befike beguqa bemncenga bethi hawu umuntu kaNkulunkulu sikhulela ubaba wekhaya lapha ekhaya awusiza usiphe umthandazo awu wasephenduka umvangeli uNtsele weza la ekhaya uma ufika umvangeli ufika akumithi la ekhaya kukhona imithi ezungeza ubaba ngasekhanda khona esikhulu esibalwe esikhamisele kanje sengamazo kuthiwa sithimba imoya emibi uthi umvangeli hawu ngizothanda kanjani makhona imithi enjele khiphani imithi uthi umalume wakama omkhulu uGumbi uthi uliyaphetha lelikholwa ukhona umuntu ongasinda imithi ngekho na akukho imithi ezophuma lendini muthanda kathandaza bohlule kwame uthi lokulayo mlawo wami ngiyacela ukuthi nikela ithuba umuntu kaNkulunkulu naye akazame ngikhathele imithi kubaba umlomo ayikusindisi idlala inhlungu basukuma uma badonsa ishidi bayiqoqa imithi yaba inqwaba ngakeshidini bakhishwa ihlonye phezulu etshanini endlini yotshani yakhishwa bayinqwaba yashawa ifindo yabekwa esihlathini esingaphandle komuzi uma ingena lensizwa kaShembe ikhululekile emoyeni yinhle emoyeni iphele kuzethemba futhi yase ithandaza yathi baba Shembe noma ngabe ithuna kaMsombe selimbiwe ngithi namhlanje aliqitshwe avuka phile yasi yathandaza nje akaqeda yathi amen yasi yaqala baba wethu usezulwini asisebo ebusweni akali patwe umuntu ashade ngamazipho wakuzipha lapho kubuhlungu khona ashade kakhulu ngamazipho yanhlaba lesizwe ngamazipho yambamba yonke indawo ngamazipho yambamba yamtithinya wakuzipha ihlabele yathi umoya wakho yena wangavunyelwa umuntu weza kwavuma indlela ehlabelele ivumela isho
wase eseqeda umthandalo wasethandaza wasephuma ecela amanzi waphumela ngaphandle kothango wahlamba wasethatha izikhoma zakhe esehamba waphela usuku lwalunye ngolwesibili wabuya maye buya uthi lokulayo muntu kaNkulunkulu bengicela ukuthi umthandazo wakho uthi ukwenyusa kancane ngoba khona into engiyizwile efikeni kwakho hawu uzweni baba na ngithole ubuthongo into engasayazi amen uzonyusa kanjani umthandazo phela munye uzonyusa kanjani abazi bathi khona into ejustwayo phela kwenza adjustment ngokukhona ipolitiki uyokhona indawo esalayo ukuthi uma sexeka le lithi kuphendula inathi sondezwe ibili bambe futhi leyo nto futhi uyoyijasa kanjani ke yena umthandazo waphindela wona lo mthandazo wakho ofana nalo waya wawushaya umthandazo wakho umthandazo lomtoboza ngezandla umtoboza wayeseqeda wahamba wahlamba ngaphandle wahamba wadlula usuku lwabuya futhi uma sefika uyamthandazela yathi usethi ke ngicela lokhu makhosikazi kaMsomi ngifuna ukumthatha ubaba ngihambe naye ngimise kulo muntu nami engithandaza engikholwa uyena malume wayehlezi unyawo lunabile lolo ngapha lugobe eqojene ngolunye unyawo lunabe phansi wabambela lo ogobile aqojene ngalo embethe ijazi washaya phansi wathi lushilo alelikhona lizohluleka sehlulekile uthi lamwami ngiyeke ikhola mina ngimfundisi ngithi ngithatha ungisi la ungisa khona angisayifuni imithi amen ahali woga oluhlaka wathwala yami imoto ngaphesheya walayishwa wenza abantu kwaku inkumbi phelezela bethi abantu hawu Msomi hamba kahle siphinde sibonane ukhona iqembu lotwala ngithi hawu waphumuza asophinde phuza utwala la ekhaya bempheleze bekhala bethu asophinde phuza utwala la ekhaya yangena insizwa kaPhobola yangena insizwa kaPhobola ngothi yalala ngomhlana bheka phezulu yayihamba imoto wehliswa eBhekuzulu lapho asuka ngeniswa khona wangeniswa eBhekuzulu kalungisa indawo la wabebe khoneni wahlala khona kwaze kuyothunyelwa ku-anti olama yena uMamsoba amazwe hlala bebelethisa uma akagezephi wathunyelwa kwathiwa ngale khona umfowenu eBhekuzulu ufike akaguleli khona ahamba noma yini wathi ke imali ehlala nje la belethisa ehlala ebophila neswini kuyena weza wathi embheka wafika inyembe zwakhala abantu abangasayidli wahamba ngeenyawo wagibela eDabs Road enkosini iphesha kothukela wathi befika enkosini wafika abantu beguqile etafuleni bembika wayesema lapha kude yambona inkosi yamakhosi yathi mqhweba athi Mamsobo wesala wasephuma eceleni efike eguqa yathi usengumfowenu yona usaphakameni ogulayo na wathi baba wathi umfowenu usephilile asenalutho akamnikanga lutho amnikanga uBaselina wethu wasekuhlile kuntambama ngikhanza o3 waseyalala uAntu aflekseni kakhulu wagibela phindile ephakameni uma esebhasini useveza ikhanda uthi uzobona abantu abadala bayazi kwakukhona indlu lapha eBhekuzulu engaphansi umgodi okuthiwa kuse station sokulindela asebeyigula kakhulu angathi bahambe noma yini waveza ikhanda ebhasini walunguthi ibhasi idlula khona iyoma esitobhini ezobona selefaka eMnazaretha bese mlindelweni wathi alunguza wayibona insizwa kabihleze uVrandi ibuka imoto zethathe nyunga wathi ahalalise phakathi ebhasini amen bambuka abantu wahalaliswa wathi wasebheka uhlanya uthi hawu futhi usuphilile na uthi udadewethu sengiyingcoze ngiphilile amen uthi kude kusukela nini mntaka baba na uthi utambama
3 nje usho isikhathi esho ngathi athi usesindile Nazareth sinonkulunkulu phela sinonkulunkulu izithelo Sahlangana isilonda sahlangana isilonda yaze kufika lesibili kwaze sokunjengethumba engiselona isilonda wasinda ubaba wabakhaza bathi uphethwe umdlavuza icancer bathi niyazi ayilapheki sehlulekile wasinda ubaba manje sesindile usebuyela emsebenzini ufuna ukusebenza futhi ukhona umlungu omkhulu oyena ophethe ifemi babezwana kakhulu nayo uthi jeke akujeke igama lakhe mse jeke uvukelile emathuneni uthi nomzane sayi angizange ngife ngiyaphila uthi umlungu incwadi eyilapha akhiye udokotela esibhedlela sithi wena sufile uthi cha angifile uthi lo usindile nosindisa ubani uthi usindisa umfundisi uthi umlungu lo umfundisi uthi ungapha eNanda uthi ukunikile incwadi uthi ususindile wena na ngeke ukusebenzise mina umuntu osefile hamba ke wena uye kulo mfundisi umtshela ukuthi ngithenge ngifuna afike la ukukhuluma naye wahamba waphindele ngoku ngeke uqala umsebenzi ngazange ngibone lo mfundisi ngikhulume naye wahamba ubaba wasuka lo mfundisi ephakameni wabika yamthatha umsenkosini yathi inkosi Msomi womtshela umlungu wakho ngofika ngelanga elithize emsebenzini akilindele babe khona amaNazaretha ocele kukhona ompungose kukhona odiba basemkhambathini kukhona aloyisi bakaGumeta abagelezi beshone ngale kukhona ongema basenotigate labathi baba umfundisi Mathunja bangakubo besebenza kwiziningi izizwe ithathuthi khona wathi uzokala wathi nangu uhlebe sefikile wahamba wayetshela umlungu waphuma umlungu ehwazela weza bafike bakhuluma ngesilungu baqhawulisana wasebuza ethi wena osindise lo muntu wami na intuna yami le uthi ubaba hayi akumina ngimsindisile usindiswe uNkulunkulu uthi umlungu lo uthi wena umsindisile uthi cha usindiswe uNkulunkulu uthi umlungu ufuna malini ke imali yenkomo yakho izokhopha yimina mphakela induna yami sasho isilwane sasezulwini sathi akuthengwa golide
mina Yeah. induna yami lo sizilika jabula kabuthi uholela hawu mnumzane uzoholela kanjani na ngoba uNkulunkulu akaholelwa na ethi iholo uzonika lona yileli uma ngifuna umuntu ozosebenzela ngothumela indunane ize kuwena ukhipha umuntu oyinazaretha kuwena azosebenza la Amen. bayazi nampo mthembu wangotoko kuyakuthemba esabatheni makuyakuthela ithiwe kuphume inkungu nelanga ngoba ikekile kuyifeme yamaNazaretha Amen. ngesiprofeto salo mlungu wasinda ke ubaba esesindile waphila iminyaka engaphezulu kwaleyo wayephile engakaguli uhlale 108 years emhlabeni indanga saphuka isifo kuyena wahamba wasegodukela nje sebenzi kaShambeke wayenza kulela khaya wasekwa sebephenduka oma sebelandela umyeni wabo waphenduka wonke umuzi ekhaya baba maNazaretha ayibonge inkosi unjalo umsebenzi kaNkulunkulu sengithatha indaba yokugcina isikhathi esisiyangishaya la ngisayithatha sokuphi sesingishayile ikhadi ngicela uNkulunkulu sekuphakameni okuyena ongidabulile ngicashile nabe ngicashe khona kade ngacasha insizwa zezulu ngoba ngilona ithatha into ngiyayibukela ngihambela ngangifuni ukugqama kakhulu ngiyangiba ijubane liyakhathaza kwasakhula kuthiwa ngeke bandla kakugijinyo ngase ngifaka igiya likalo njalo nje igiya likalo kodwa namhlanje inkosi ikufakile ithosha yami khipha yangikopolota ngibeko bani ngiyabonga kuNkulunkulu omkhulu esephakameni owa ngakhela lesi sibongo sasemasomini hlanganiswe nesasemathulini kokhaya komame namhlanje namhlanje ngibahlambulula ukuthi ngikhulume indaba zabo abangena ngaze eNazaretha ngicela uNkulunkulu esephakameni angikhulisele nabantwana bami la bakhona njengoba bekhulile nje bafunda kahle kodwa ukufundela azange bayihlanganise nento eziningi zasemhlabeni wotshwala phela bathanda ivangeli kuphela sathi uNkulunkulu angikhulisela bona ngevangeli lokukholwa nawo wonke umuzi wakwethu Nkosi yezwe nomhlaba sekuphele khona baba obekukhona ebengugodlile ngicela inkosi sekuphameni uma kukhona engiphambuke khona izingithethelele ngisewumntwana angaze ngime futhi endaweni enkundleni efana nani baba ngizocela siqhubeke nathi isihlabelo sivala ngathi isihlabelo sika 179 inkosi yakusitokubaka abangcwele so besela umsebenzi bafundisi benkosi basiphathele umsebenzi kaNkulunkulu sizokala evesini lesine ngoba sesithathile ngaphezulu yesityalo
Masibheke Nkosini baba umhlangano wakho Shembe wendaba engcwele ka-2011 njengoba iqhawe lamazulu Shembe ngoqhubadela phinda Nkosi usikhombise umqhawe wakho uzukwane osentabeni ukhuluma noJehova wakunikeza abayizipho zokuphila nezokukhanda umhlaba lo mthandazo wabangu ubekayo ngubekela inkosi yamaNazaretha othi ngonkosazana ukuba molithwale baba ezitheni zonke ezikhona zomNazaretha zonke izitha uziveze obala kusemakhosi ziveze ukuze lo msebenzi ungadumali izitha Nkosi sicela uzibona singaze sihambe sizibona siveze wena ngoqhathela yikona Nkosi baba inkonzo zonke zokutusa ngoba umsebenzi baba mzwane kubuzo ezulwini kuthiwa bwana osiyela wehla wena wazemhlabeni ozokuba baba izinkinga zonke esikhona sibeka umuntu wakho baba wambeka phakathi kwethu uthi Nkosazana singathe njalo singathe impilo yakhe siyicela ukuba ibe yinde phakathi kwethu siyicela ube yande njengoba nimbekele phakathi kwethu siyabonga baba siyabonga ukukadela usaphameni siyabonga thina Nkosazana abantwana abaphasile baba bakudumisa abathu ingcwele thina Nkosazana abantwana bakho babathwalile wayesentabeni babuye bathu ingcwele thina Nkosazana abantwana bakho bana abahlakazekile entabeni baye emakhaya bamena ngoba wena uthi Nkosazana sicela ume njalo phakathi kwethu ukukhanya uwobe kuyo phakathi kwethu asinayo umunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho siphilise usanelise baba enhlizweni zethu ngothanda lakho lengcwele manje angaselela kusishema manje uzebona amen Ola phuma siyote abalothale abahangula owusazazile msebe yeyinjengelanga ombhewa akafikanga kwelaseTransvaali bebheka abamhlophe nabansundu eyisihlahla esothathawe esababhongabhongane sabathithibeza banamhlanje seyisababambile owuzulu elithume phezukwetabo mhlangano ledemfakela kithi wabanongoma ladushantu wabasambatheni ladumhlakaza wababiyela ladugwabhaza wabashangase izinyangana lamthabatha lamphosa ngaphakathi womuzwengwele umehlakahlangani nakasayitsheni evelelemu akhale kozakithi emkhayideni einyanga yezulu omkhonto obazwe abasezulwini ubazonhliziyo nosokhansela nonyathikaze basebewuthusa bawuthusela indlu basenza ngakhona benodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi he usanqoba wokusumbhala yendlu yakithi ethuswe emzimenkosi engalisivele umphathi wesaglasisile ushaye
Kofeibili, Ushau Kennedy, Kayomake, Gloria, Idon Pasamaotane, Torafa Samatota, Bekes Vetegula, Enanta, Papai, Besobeti, Soresimbone, Maiwabusa, Soflatela, Erasapapai, Silipesenyarato, Siofunisasi, Eshasmuti, Bambis, Pitamarisbegi, Ekuhudofu, Old Hasbofu, Otoshe Halamuti, Osakaluto, Ongaresinde, Tenyahesro, Aslingananga, Abasantabeni, Batrasilula, Apelela, Epitamarisbegi, Ekuhudofu, Old Hasbofu, Esausinde, Esashop, Yudomtaba, Oti, Ulogo Sasani, Kubadoka Valela, Ubane, Nakopi, Ayes, Sumtabuan Kaga, Windy, Tandy, Tane, we have a teeth, Abasantabeni, Abawas, Bonas, Sumas, Swini, Usmate, Telebaba, and the same Betis, Sumtaba, Wewe, Owe, Sweet House, Mutavini, Rat, Leluko, Suma, Pio, Rasendamaswe, Ibu, Reshama, Pio, Pay, Hasi, Abasude Zuma Sitela, Uma Siteli, as Comida Mitanahasi, Tome Bankuru Bombe, Simila Samapodo, Simon Moinwele, Amezo, Kaushi, and Tabenu Bantu, Umiwa Soy, Osina Hesu, Yasasia Hamba, Tower Shepherd, Uchi Patani Shekai Swini, Row Toke, Kai Swini, Kato Plugu Nekosi, Umano Tosa Marotu, Rebosasani, Row at a Pes Way Kadalake, Rezom Landela, Wapo, very similar Samapodo, Rana, Africa, Usisio Nawe, the Sunday Sapo, very similar Samapodo, Wabu see some Catino, almost some Trent, the Party now, who are Pes Umtaba, Partum Tamu, whenever for the Srini, Baba, Sabasani, Patayas and Pareni, so